هم وەکە پارتیەکی دموکراتیک ئەو گرتنا دەریە سێمارکە شەرمەزار دەکەن. ڕاستیژی ئەم هەمووجە دەزانن باکوور وڵاتی سووری بتایبەت ڕۆژاوای کوردستانی 10 ساڵی خوا دناو شۆڕەشێکی پیرۆز دەرباز دەبێ. ئەف شۆڕەش بۆ مافی گەلانە بتایبەت ژی مافی گەلەی کورد ئێک و ساڵانە هاتیە چەوساندن و تونێکردن. ji bo wê jî ji bo ku gelê Kurd negihê mafê xwe gel li Bakur Rojhilatê Sûrî şoreşeya wa ser nekeve her tim zexit û êrîş û em bêjin hemû rengên êrîşa li ser vî gelî hatiye meşandin. Lêbelê em dizanin ku Bakurê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê em bêjin de hevgirtina gelê Kurd bi hevdûre ji her şerparçeyê Kurdistanê û girêdana wê bi gelê Rojavayê Kurdistanê hate çêkirin diyar bû lê berxwedaniya Kubanê de diyar bû di şerê Daişê de di gelek em bêjin şerên ku li herêmê hatiye meşandin û qewmandin cihê pîroziyê bû. Lêbelê siyaseta qedepe, siyaseta Başûrê Kurdistanê li hemberî vê şoreşa me şoreşê her tim bersiva wan bersivekî neyînî bû û tarafdarê dijmina bû ne tarafdarê gelê Kurd bû. Ji bo wê jî cihê şermezariyê ye ku îro deryê yekem û yê tenê ew derî li hemberî Rojavayê Kurdistanê vekiriye ew derî jî derîkî mirovî ye derîkî ku gelê Rojavayê Kurdistanê hem insanê nexweşin hem jî em bêjin alav û ihtiyacên tê nexwestin herêm hemû di nav dorpêçê de ye herêm hemû di nav ambargoyê de ye ji bo ku em bêjin bikarbê karûbarê xwe yê rojane bide meşandin û qedandin li bo wê deriyê de gelek karûbar dihatan meşandin lê her tim her fetre wê deriyê bikar bînin de ji bo siyasetên xwe ji bo dextekî û zextekî di vê şoreşê de bidine çêkirin û milletê me koçî koçberiyê bi berê xwe bide em bêjin ji vî welatî derbikeve ev herêm jî werê vala kirin. Ji bo wê jî siyaseta her tim siyaseta ku xizmeta dijmina dê meşandin ev derî jî karê millet pê dihata meşandin xizmeta gel dihata meşandin dema dibînî ew derî tenê hey ew jî werê girtin milletê me bêçare dibe ku berê xwe bide koçberiyê berê xwe bide em bêjin vê welatî vala derbixe. Qezencê ku dijmina bi şer nikarî bo bide meşandin qezencê ku vê herêmê vala derbixin bi siyaseta şerê mubaşer û şerên taybet hatî meşandin îro em dibînin bi destê qedepe ev derî têne girtin her wiha ji bilê girtina derî êrîşekî mezin di aliyê ragihandinê de di aliyê şerên taybet de li ser vî gelî tê meşandin û ev jî ne tenê vê demê de her ku em dibînin ku şoreşa Bakur Rojhilatê Sûrî rêveberiya xweser gava li pêş de tavêjê li ber û erêkirinekî navdewletî navnetewî tê kirin em dibînin bertek û em bêjin siyasetên qedepê çi bi destê ene kesê bê çi bi destên mubaşer biriya van deriya bi biriya rêveberiyên xwe bê wê helwestekî bidine diyarkirin û van gava bi hewildanê ku van gava paş de bavêjin. Vê dema dawî de jî ev derî hate girtin medî çawe em bêjin bi hezaran heta bi 10,000 gel li ber deriyê kom bûn ji xwe ragihandinê de hate xuyakirin ê ku bi salan malbata xwe nedît bûn hatibûne ziyaret li vê derê em bêjin dayikên nexweş hebûn li wê derê cerseyê seletanê dibînin êdî bêçare dibe ez ê çi bikim meselen ev derî hebû hêvîkî min di vê jiyanê de girêdana min vê jiyanê da çêkirin em ê çû tedawiya xwe digirt dîsa dihatim nav zarokê xwe de ew hêvî nav wan da nequtkirin. Ji bo wê jî gelê me heme jî li hemberî girtina vê derî nerazî ye ji ber ku em dibînin ku armanca girtina derî hedef û armancên dijmina pêktînê ê taybet dewleta Tirkiye ku niha di rewşekî gelkî xerab de ye bi taybet binketina Erdogan di hilbijartina de wek menfezekî bibînê wek em bêjin bikaribe tesîrekî xwe bide çêkirin û li êrîşên li Kurdistanê bide çêkirin çi li Rojavayê Kurdistanê bê çi li Mexmûrê bê çi jî li Şingalê bê çi li Bakurê Kurdistanê bê dijminê me dewleta Tirk em di naz dikin dijmine û tişta hey dike lêbelê ew em helwestên ku li milê Başûrê Kurdistanê derdikeve ku xwe li milê her tim milê dijmin digire
اف جهه مخابنيه جهه شرمزاريه جهه نقبول كرنه و ناراضي بونا گله جبو جي گله ما شخوا ام بيجن حما برتكي خدانا ديار كرن هلوست خدانا ديار كرن ام دبيجن كو في درين بكار نين دكار سياسي ده ام دكارن بديالوج ام دكارن بنقاش ام دكارن بگلك ام بيجن هولدانا كو ام بكاربن يكيتيا گله كرد بدنا تشيكرن ام بكاربن هفگرتنه بدنا تشيكرن و پرزگرکن هین ام دکارن چاره سر بکن لی نبی تهدیدا نکو ام بهلن ملت ما آزار بکشینه جوان نه یکبونا نیرینا نه یکبونا هلوستا یانجی ام بیجن تل همبری سیاستا کو ایرو روجاوای کردستانی تی مشاندن نگوری تی مشاندن تذكاري بقلك ريبازدين بس بالتهديدا كو ابدري وري قرتون زي تناف شمبري دا بخن قلت مجبوري برياري خو بكم ابي تجاره نبي قبول كرن قالي ما في قبولناكي ريفا بريا ما قبولناكي ريفا بريا خسر هاتي افا كرن نافي وي ريفا بريا خسر قال بخو خبريفا دبي بتش امكانياتي ما بي خبريفا ببيجي 10 ساله حمو رنگ ایریشا درباس کرن و سرکت و بکار بل همبری و سیاست جی سر بکوی لی هیویام اوکو جوان سیاست خیانت سیاست کو خدمت دجمنات که خدمت کردواری نکه و دجمناتی به جبوی گلی ده مشاندن گرک گاوا پاش دباویجی و افدری وری وکرن و هولدان و هلوستن خرد بده مشاندن جبو دریه هین ورنه وکرن نتنی او دریه وحیده هی ویجی الهمبری ما بگیره او داری گرک وری فکرن و گرک استانگین هی دمل سیاست ده استانگین هی دمل امبیجن خدمتا وی گلی ناده مشاندن گرک ری پیشیاوی وکی و هر کسی که دهمبری و شورش مته سگناندن گرک گاوا پاش دباویجه اف شورش ها ایدی بوا میناک ایدی بوا هیویا گلان لهرم گشتی جی نتنی روجاوای کردستان نتنی باکو روجلات سوری هیویا جبو حمو گل سوری هیویا جبو حمو گل روجلات ناوین جبو کو پروژه کو نهاتی آوا کرن و به تایبه جیری و بریا خسر دوی دمیده کو امبیجن نقشریه که نو هلوسته که نو دا دیار کرن درین دیالوگا درین هفگرتنا داوه کرن چه به هزین کردی ربه چه به هزین جیران ربه و چه به حکومت سوری ربه ام به یکیتیا آخا سوری رنه ام به هاتنا حمو گل سوری لسر آخاوه به چارەسەریە کو دموکراتی بین سوریه ده ام پیرنه جبوی جی ام وکرینه مدید هلوستن هین جبو و داخویانیا ریوبریا خسر هلوستن ارینی بون چه دمله دولت عربی به چه دمله دولت ناف دولتی به هر کسی ارینی دا چیکرن د عینی وی وقتی ده کو دریته گرتن و هلوستن کو ریوبریا خسر نه عدالت به ده یانجی نگور خوستکین گله د وی دمیده هلوستها خدمت دجمنا دکن و ام دبینن کو گرتنا سیمالکا تنج بوکو نیرین ارینی ایکو سر ریوبریا خسر هاتنه چیکرن دیسا گاوی پاش دباویجن و وی ریوبری ناس نکن امي د پروژه خود بردوامن د نرین خود اصرارن د هیوی و خستکن گلده امي حمو هولدان خو بدنا مشاندن و امي بو باوریا کو ما دسپیکا و شورش ما دسپیکر به تایبت پارتیا ما کو ریو بریا خسر گل به خوب خو بکار به خبره و به گل بکار به امکانیات خو ذاتی خو پیش بخو وری و بری مزن بکی امي بو هلوسته بن و حمو گاوین مال سروی اساسی بن کو امي نهلن امبارگو تاثیر بکی و ام بکار بن گل خو ام نهلن کو ام بجن فاتوره و سیاستن هبده چیکرن دریم وکیل جبو دیالوگا او هلوسته جه شرمزارینه